megalayapost.news. Kakasi Student Union KSU North Kasil Union hne kasngi kladawaban pensangi sipor ya kajing temu benchnai ke food court hakajaka badan ke facilitation center haumling ruboy district ya kani kajing dawa ke KSU kalapan sengau hakajing lang balakhat dekatna tourism department hakajing don lang ki board district administration nariboy ki pulin bat ki officer nakatna transport habakuran kilar pathai khobor president ke KSU North Kasil Union usamla Ferdinand Kharkamni ulaya thu bayakani ke facilitation center ni ke entry point haumling lapli karpoi torik no pra arhajar arpau henroi tang hapolai bnai kalawan ke klam COVID-19 hadian kani ke tanat ke koit ke khia klashimti ye kani ke jaka nakabenta ki kam ya da klam bar hadian arsenam kalapan phai byang yaka shaki bor district habayu i bakatna tourism kalai pathare kani ke jaka ke KSU kalakmi lenti bakandon ke jingshna kababet babyang namar kaladon lupa kanongrim henroi ke tanat tourism haki bnai dangshan kalatmu penban banshna da ke food court layo bani apun baik katum ka hangi gede halor jeli joka jaka aiba dari food hapo ka jaka masna yaka gede kata ka entry point ke bangila thum chwa but lale kum ka facilitation center dari yang jubi bagi i hadin yang ada structure isolengo ba jimut jongka tun chwa gede ka apoi trek banai no pra arja ko lasam pri ne facilitation center rek susi kalong ba hadin kalai banai kawan no ka covid te naliang jong ka tak mo ka health department mashim jakan te hadin makaship health department punya kuma asnal tam ye te hadin kata health department ka phai byang ya ka jaka shaka second administrative te hadin kata ka second administrative nomor bakadan ko kum jumatai mane tourism department ka dolo ka jaka te nomor ba mushwa kila ishra e kata jaka man kalau jaka ka bagi nang yang juga sengru ni ngim sultan nomor bagi lamut lakmu baka jingshna juga pada nantu te hendai nakalian ka tourism department pa kadun ka jingmu juga ini kisdam nanta ni balai ba nanta masna kelai ka sport dari ka jingne jongi ka sentiment jongi kalau baka kata nomor ya ka jingmu jingmu jongi ka dehi ban kumi facilitation center dan ka entry point dan ka checking point te ka jigi kudu mentaski ibu sibun tadi jikili alor kita ki aku apply din bisange no mabelai kim stang resume biang no yaktu kajaka mamushwal ashim ka health department number covid dan ini state of emergency dari menta bakalalai na du apply afsau opsan belai ba ka department kamshim biang bantia kan ni kadai la pemi mane ba kadon kamase ba ka shaweng ni terki ka file case jong ko bro ringa ngapat ngong ba kamdi ga file case jong ko bro bolor bade ba kadika facilitation center ringa ai jimut maka itu jaka bodon bali nadu muswa aku apply kipsna ka information center ane ka tourism information center kono maka structure la do lupang te haju upor gidan ka infiltration gate ang te apo bordi bat la pi ba ka jibat kali ang te kadai bi asrok national highway ko bolong bi ain mar ngi do kam kadon kalin la jong ban bat ginu kali ban lait kadon ka jingtheng kali te kata ngi ai jumut babali kata infection gate udan ko boni mara no ne to umlin baka jaka ka belum bahe bat ka banle ya ka checking ru kadon ka obia te kita digi jing ai jumut bat naliang jongki ki labu ya kene jing ai jumut chuki bat mangila yang nadu pastang hadu mata ngi padio ban ui ya kini ki entry point kum ka infiltration department kan bu amte kan labor department kan bu amte kumju information tourism information center joka tourism department kan amte te ngimban se ban thangshwa ye kane ka chaka aibam ane ka food court te haju upor ni bu ban kim sadon ki por bagi hab lech satay banyo ye ka proper detail project report bagi suthu number ba kum mane hapo committee gi ba kamde ka food court ring ui ka drawing pat ka tho am tu shai ba ka ka food court te nakaliang jong I madam aran ko ba ila pan pau pat ila pusko ba insara ya ka proper DPR ngora syangi badaliang jongi ru in session ni shim di ko isla pat ka ko isla pat kunjuru ba ni sekundu pat sya chief minister bangin bu ikijikali ba kita ki department ki ban mi hantai ka long serious ni am government ban sedang no ya ka MRSC nomor ngisutu ba napo ka MHA kalau positif ba kania chakman makane kadi ka MRCC Megliar Safety Security Act anja kandu kadi ka kamram chungi kinong susnong dan jaga sorkar makasna ni ki an bante lakam ya kibru wan naba
Nada kidei students ni haptip kecing ke data juki nada kidei ki officer ki wan nabar banyo transfer hang ni ni haptip ru ba ki nong trai laborer ki wan trai hang ni na kidei DM ki mabiang na trai hang ni tetang kita he kajaka kumbala percaya kadon 4,000 square feet ke bangyo mensual napo ka transport department ofnem arjak nai ketika jaka kabulong bir lani ka barin land bamdon ke jingshna tu port te namar bangimyo ya ka khat pokat khandai mer ka khasan ekar ka jaka onlong ka ta ka entry point te da ka balong kerki bha nilalik respect te jaka ofnem arjak khandai but ke jingsutan jungi galong ka transport department ka play banai sika department ka benpet ya ka safe entry point but hangta ngisotho ba ka area habe dikran kai di total area kadon 4,000 square feet te 4,000 square feet ka tourism department classroom ya ka khatway 1,000 square feet but kamut ka basa ajo kane ka desa kumba khanyo 1,000 te hendrai ngabu jikli balada kata khatway 1,000 ka desa ne em bakaship ka tourism department mansna ya ka structure marko mangila le pitch site kalong palat ban ya ka khatway 1,000 joka chiksna te ka jimbut hangne lada ka 4,000 lala gishim no khatway 1,000 khambut tersebut kata ka checking kali ban one room ka kali ban mi ka kali kalong ka bae ban niat ya ka entry point ka jungi but haju upor na kata ka apa prahajar la shim no kharbi hajar kam sa khadio hajar rei sotu ba ita ijaka ibadon di Batam kidei kilalong kho umur khambun ki jaka nginam la ban panokam bhashu along bun shurut te kata dega kaban lai ke baki kumangla kare mane kin ya wala haju kum ka infiltration gir ka badan habu body kan point pomling ka labor department kan bu ya ka registration joka buat kumju ka cafeteria ka balong henry ka assurance kalong ba kat menta ngin pendap saya ya ka site inspection ban pedi ba kata ka jaka apra square feet ka don dm kata kharwi hajar ba pen kam ya te structure ka don dm ban haju upor ban peni ba kiwi department di balong willing berwan hamne pada din kata kat menta liang jongi hak ni kami tu ina ong ban khang swai ni food court ani kata ka jaka ai ba Megalayapost.news